la chaîne Abisso JNZ News Télévision, n'a pas vraiment Joël Capital Mode le boss de la chaîne. Vraiment merci. Nandeni Okanisi Bisso Penza, pour cette chaîne Penza, merci Mingi. Yamana Bisso, Lelo, tout ce monde là. Alors, Lelo, tout le monde qui Penza, la journée le 25 décembre 2020, parce que notre côté 2021, tout le monde qui n'a qu'à savoir la Bisso à Luanda, tout y a qui Penza, pour te bandengeni, Makabozo les cannes, parce que les années passées, non, les alaki, les gars qui n'ont pas face à Covid, des années, comme si et ça une année à alors tout passe qui n'a qu'à venir pour tout yéba, ceux qui les alaki ensemble, nayo, pour découvrir ce qui les gars qui n'ont l'anda biso penza nasima ya élément oyo. Tout le monde a aussi un suivi. Nous avons aussi la mission de comparaison. Noël à Kala, nous Noël à Lilo. Nangola, on trouve un déni Noël à Lilo. Ce que tu as Noël à Kala, il y a très différent. Nous avons la difficulté. Oui, que différence c'est ça ma casse quand c'est ce qui vient te bat ba yemingité ça peut l'année expliquer biso bientôt yeba différence on ça peut n'adi na nini par rapport à Noël ou toleka non par rapport à Noël ou toleka bana ba yemele te ba mama ba bongo ezate ba mama ba olela la ezaka passe donc bon vous mo na te alors maman moi il fait ça vraiment comme tel les actes les singeli ka kolia ko bana kaka journée ce que crise on ça peut n'adi na nini ça pas comme bakonzi ça pour la police ka bakonzi pour ça bango bato vivre zate so ba pas bomisi so peut couper pour vivre bien boa tarde maman à quoi la différence que existe si boa tarde ya papa donc toi la différence ni neza entre ba Noël ou to le kana Noël ya mukula lelo bon pour na ngana kolo baboy ba na fête nyonso le ba Noël nyonso eleki donc na Noël autoza lelo yo to comprendre na monter par exemple que malade yana mboka nseke ba batambola te Noël eza bien te ata mukeza bien te mais malade ezate na mboka Noël eza bien te kwa ipo ba batambola te ba toka na ndaku ba toka sambela te eza bien te ba toka sambela ba toka ba donc ko passer ba libanda na ba ilia ce que tu vas na banda pour tambuliza te ya mabe makasi na wale za bien tata moke bota d'ici papa mama to monyo a na fête to into ba différence ni neza par rapport à ba Noël ou to le kana Noël à lelo papa banda mama la ngala tata nga ba botanga ezambala liboso na fête Noël à lelo ya ndenga lelo ya ndenga Noël moko mabe ya pasi ya souffrance ya nzala ya solo papa siko nzala souffrance nyonso neza dina nini mais to koloba ndeni papa maladi oyeli biso na mboka wana Angola na Luanda COVID-19 ememeli biso soufframento nzala epai pasi epai misala malunga eza te ndenge tozoloba boye fete ya lolenga boye nga na ona fete yango te banda papa langa la mama langa babotanga eza mbala liboso biloko ya komata biloko cher souffrance bana kutu na fete ya boye balati te mbongo osomela bana bilambe eza te de soki omoni bano nde balati boye nde ozomona boye de ezaka ngolu ya nzambe de sangolu eza pasi de tozovivre na ngolu ya ikamni ce rôle dans le gouvernement pour gouvernement ne mutakamba mboka un mot par rapport au gouvernement ngai na koloba boye na gouvernement biso pauvre tozo souffrir pauvre tozo nyopama ceux qui toke na ba prasa au mona biloko eza komata makasi saki aloso to banda ko somba na 2000 kwanza 2500 2500 hoje 12 000 tala pasi fuba de milho
modele mateli yango te barde ya fuba de bombo tobandaki kosomba yango 1000 kwanza na miniti oyo tokoma osomba yango 13000 tozokende wapi gouverne talela pauvre likambo pasi eleki soufframento é demage. Boa tarde, sim. O Natal passado, mesmo com a crise, o Natal passado pelo menos foi mais ou menos. Esse Natal, negativamente, o nosso partido ou o nosso presidente, não dá a trabalhar bem. Não dá a trabalhar bem, por isso que o Natal mesmo está muito mal. Conselho nini okopesa sikoyo na gouvernement oyo ozosala? O conselho que eu vou deixar ao nosso governo é que tem que trabalhar com atitude, tem que demonstrar atitude, porque não estamos a ver nada de bom. Não estamos a ver nada de bom. Nosso governo praticamente não está trabalhando, não está fazendo nada mesmo, nada. Os jovens aqui estão a sofrer, os jovens não têm emprego, jovens de 20 anos, 23 anos, 30 e tal anos não tem emprego. Então, é tudo. Boa tarde, pai. Sim, muito boa tarde. Já quero saber o nome do pai? Sou chamo Simão de Tumba, antigo combatente veterano da pátria, dos libertadores deste país. E Natal passado com esse Natal? É triste quando pensa as primeiras palavras do nosso presidente, antes de entrar no governo, melhorar e corrigir. Mas nós estamos a ver que é piorar tudo que era bem. Tudo está a piorar. Eu sou como antigo combatente veterano da pátria, dos libertadores desse país. Nada de bom que estou a ver. Vivo mal, os filhos não estudam, mas sou dos libertadores do país. O Natal passado talvez era um pouco melhor, mas hoje em dia está muito pior porque eles próprios, o governo está a ver as manifestações dos jovens. Agora, nós como libertadores do país, será que podemos fazer igualmente que os jovens estão a fazer? Será que o governo vai estar contente de tudo isso que os jovens estão a fazer? Não. Estamos a aguardar com o coração bem frio. É isso. Quero saber o nome do jovem. Eu quero estar a falar com o senhor Jacques Daniel. Senão, Daniel, quero só saber a diferença que existe com o Natal passado com esse Natal. Olha, antes de tudo, dizer que o Natal é uma data que simboliza o nascimento de Cristo. Né? Então, fazendo a comparação do ano passado e deste ano, podemos ver que há uma diferença, na qual que este ano tivemos o azar, não sei se digo bem o azar, mas o mal nessa modalidade que veio, que é o Covid-19, que essa pandemia, a doença que nos assolou o mundo inteiro. Então essa é uma diferença, porque o Natal passado houve crise e outras coisas mais, mas as pessoas não perderam aquele espírito natalício, porque festejar uma data que simboliza o nascimento de Cristo é algo tipo maravilhoso. Todo mundo tem esse espírito natalício e comemora. O ano passado comemorou-se muito bem, apesar da crise que vemos no país, né, que é o nosso país, Angola, mas todo mundo comemorou com a paz e a família. Mas esse ano houve restrições, né? Porque restrições por causa de Covid. Hoje estamos aqui com as máscaras, então baixei um bocadinho porque é uma entrevista em casa, não é? Então, este ano temos a doença, e a doença veio, sinceramente, em outros países não perderam o espírito natalício, mas estão a festejar sem ânimo, posso assim dizer, porque perderam muitos entes queridos e isso é muito triste, mas acredito eu que não perderam
o ânimo de festejar, mas há uma diferença. Este ano está meio morto, mas eu vou deixar aqui um apelo a toda a gente que não percam esse poder natalício. Festejem o Natal. Por mais que percam os seus familiares, não percam esse espírito natalício, porque sabemos bem o que simboliza o Natal. Então esse é o meu conselho, esse é o meu apelo aí em casa, que festejem, apesar da pandemia, vamos cumprir as obrigações de biossegurança, mas sem esquecer festejar o Natal. Pourquoi il va combo? Il y a comme la Maïgor. Il y a Maïgor, tu as une différence par rapport à Noël à Kalana, Noël à Lelo. Il y a une différence de ma casse, vraiment différence de ma casse par rapport à Noël à 2019 et 2020. Différence de ma casse. 2019, conditions beaucoup on a 2020. Noël, je sais pas les gars pour ma bataille, mais par rapport à l'activité, par rapport à comment il va pas jouer, par rapport à ma différence de ma casse. 2019, il y a pas 2020 vraiment pour amener la coronavirus situation. Il y a différence, tu as parce que l'équipe vient par rapport aux appels d'Inanine. Il y a une condition beaucoup que vite à ma base ma maison que malade côté qui na monde ba tout ba coronavirus déplacer makam. Vis-à-vis de mboka to vanda ka Rwanda différence ya président to comment on a dit à lelo. Tellement moi chaque année 2020 tu as dit que chaque année maman. Tu va combo. Como na ngai Irsili. Ya maman ici mangondo to ba différence ni les entre Noël et to le kana Noël wa lelo. Bon différence est ça bizarre. Nangai pena na moi na différence. Pona ni. Konzamba comme si na ngamba. Oyo ni ba comité. Ya ngo biso nzamba comme si ngo na moi na différence. Il y a tout comme ça avec Noël les athées, Angola Noël les athées va fêter, éviter de trop colo bani par rapport à. Nga ngolo ba boye na ndenge na tolobi ke ba zolo ba Noël les athées. Noël eza ya bana kaso azuma gazuza na bango mo elamba to lexaka bukuluka pona bongo mais ba misusu ba na te pona nini malade na mboka selon gouvernement ndenga lobaki fete de bana basa na ndako ko fete na kata bandako bo bisa bana na barabara te bo tambola te yango bele te bazo be Noël eza ba rapporter Noël 2020 ba lui penza ya mabe eza ba anniversaire à Satana 2021. Yeah, merci maman. Qual é teu nome? Simão. Yeah, Simão. Festa tá quoi? Não tá Por quê? Por causa da doença. mingi penza na yo oyola na penza élément oyo toyola kisa l'ingénieur Galinga mutata mapasa oyo pesa biso penza merci bien parce que bande ko penza bazana ndako balandi penza élément penza na bokeba ce moment ni balobi ba mama ba déclarer bilenge ba déclarer vraiment ezalaki mawa mingi yango yolandi biso vraiment topesi yo mbote pete bisio tokokutana mokolo mosusu koya na kati ya élément mosusu